Lingba ka sikol jong kalin Mbappe de ka penalty penlimno ka France ya ka Paraguay da wela not goal. Ha ka ba ka lintiaj jong ka Paraguay ha ka ni ka World Cup arajar arpun riu kala kutno tang ha ka round of 16. Kat ba ka France menta kala qualified kala rung siya ka quarter final. Kat ba ka Morocco kala penlimno ya ka Canada da laila not goal ha ka round of 16. Haka baka lintia juga Canada kepada ke hus haka ne ke World Cup arajar apun riu kala kudno kat baka Morocco menta kala qualified kala rung syak quarter final. Bat haka quarter final ke Morocco kan sekendu persya ya ke France. Ke Morocco kala yo gol ke ningkong haka menit ke Sanho lingbau Asedin ya kepala assist tau Achraf Hakimi. Bat haka menit ke Prapoar Asedin layo Sachikol ya kepala assist tau Brahim Diaz. Bat haka menit kebak kendai po plus pra ya kol kebalai layo bantep tau Sofiani Rahimi ya kepala assist tau Ju tau Brahim Diaz. Ha kepau Brahim Diaz udai rangel kai banding kongdu na Afrika belayo hadu South League assist tang hakawe ke World Cup tournament kata tang hakan ke World Cup mentau senam arajar arpun riu ubalayo hadu South League assist. Bat ke Morocco kadai ke tim ke bandingkong na Afrika ke bala poin linter sika quarter final. Kat ba haba paipat sya ke jilikai hap deng ke France persya ke Paraguay hak round of 16 ne kamit. Ke France klub limno ke Paraguay tawela not goal. Kata lingba ke penalty jo kalin Mbappe haka menit ke bah New Pau. Kumta ke France kelarung sika quarter final kat baka Paraguay par kelak kutno kalentia jongka haka ne ke World Cup. Warla ke Paraguay haka round of 32 klub limno ya ke Germany. Henry haka round of 16 part kala limno ila de hakmat jongka France. Lingba kene ke sikol ke bawah kalin Mbappe ulayo ne kemit persya ke Paraguay haka World Cup mentau lapoi hadu kat kendai gol. Ke bawah dangduna setang sikol ban yarengkat bat Messi ulayo arpau gol. Kata haka history jongka FIFA World Cup. Kat batang haka ne ke World Cup mentau senam arajar arpun riu ukalin Mbappe menta ulayo rengkat bat Messi damar new goal. Kebabut paari kini girang lekai mentah dayu Erling Haaland sankol batu Hurricane ru sankol. Kumta haka quarter final 16 part nginse ibiang ya ke France persya ke Morocco. Haka World Cup arajar pu aru ke France kelai kendu persya ke Morocco haka semifinal. Ke France kelai penlimbi ke Morocco da ara not goal kadba haka ke World Cup mentau senempat kelai kendu persya haka quarter final. Kumta kini ki art ligi tim ki art ligi nation ki bladon ki blarung ke quarter final ki dai ke France bat ke Morocco. Kumta tongun sepej sa ke jilikai lasai min step haka pos sibje siteng hap deng ke Brazil persya ke Norway. Bat kum juru ke Mexico persya ke England haka pos san siteng. Ku play sibun.